lam katok entertaining ting na vegun chibai tu ni program ding a hile ya kakianga tu heu tu pa lian jamung ton sing ama to holim na ding a hiya ama hile community development society CDS a president len a hiya amana hiya CDS anapan hiya na CDS to ki saibang chibanga ana pai pia wana project bang ti ana CM hiya chi te thei u thoi manina tunina ama to holim na saulo na inedi tuni honoi tak mai lam katok tinon piak jakina na tunga ki pa thu kon gen no heu pa ama sa penina mo ei CDS chi kha bang chi khuna non pat khiak le bang tup na jega non pat khia ka le CDS ka 2012 fa ki pan na hiya registration kha 2013 January na aki hi zo pana mo tup chile khopi tom lai na community service lama social work community work asema kitam lo zia kina mundanga mi NGO dang tena sebdana ki mu chena inam le tom igam le neu chik organization hat le hoi khat om hile ki khek na igama nek le tawzon na seb le bol na om dia hi chi mu khol na lian tak nei na chini kahon pan khiawa tuna area bang adia kina guitiro tatipai mu rot hisim ahi ama wai bang le in hilon khozain sim leng tom chik ki pha hiya nei huai te khong organization hoi le hat khat bek om le hichidan khan to na vai government in la ana so khak cha lo area khen khat ai ke le grassroots na sep na kha phatom de hi chi ngim na to kahon par khia ko hi heu tu khat wana khotang ba ya kisang ma le he banga chipi te I taka kal suan nahi na family to kisai banga kilina tien namun theut bang om ngei din ka ging ta mo he to kisai na family to kisai le na tien na tien on gen theidiam family ji kanai ta ji kon gen maina kapa pum khogina hiya bung pilon kho suwa ka hiya tuna dam non ke ya 2013 kuminan si santa kanuma kaina zoar veng bung wala tuna ka kho salelwa unaw nga ka phawa pasal numei alian pen te ni hiwa pasal nei vekta wa ko aneu lam pasal thum ka hiwa ko le ji ka nei vekta wa kazi bia khoi hiya ko le gilaga pathian go tan di ahon kem sagle la hi bung mala kho sa CDS sin kha project na pat sa tiu le to na sep lel te khong bang khong ai dia tu chedin chu sep lel atam ki hilele kana ki involve kha nau chini bangza hiya mauma etsang na dina lamka te le lamka le sevelin thei vek narcom project ki chi bang mo huai banga project partner ina kum nga bang kana khawa huai lo ina district legal services authority te panpi na le de sang na zia kina legal aid clinic ya CDS office honina oma huai tu new lamka legal aid clinic ka chiwa mo huai chu tuna pailela tu maina covid zia kina heu tu te na chura chanpura legal aid clinic som le khathia momon downsizing wa li hiam khatan so wa waya chini CDS a hon retain saklai wa mo wailo na ADC te na to khosunga siang na nin buak to kisai ahon pan hiawa huaya le ko le katelu tu china ka voki nge no nge na lai pe na huchina huwa nga kain kai le lo mo ni ki collection kalkhata ni ve ba ki tai zela wailo na community resource center ka chiwa thalo na khat kapan khia wai chu ni ta kina naw pangte na lai sim the na diu mo wai bang ki pan khia wai le covid zia kina ni kum ki sunjom thei ke tu kumina school thunei te headmaster te to ki thuza kina su job ka som non wa wailo na
nabate kithua pi naina theiwan project kaneiwa huwa som le khata na ki sem le la mo e huailo na e CDS Financial Inclusion and Digital India project kachiwa wa hini kumina kapan khiawa tole ongoing ahia hoi bana i thei izak sek exam center bangle CDS palang na noya mo ki pan khia hi chi teng tamlo kon gen hi he yai exam center non gen ngulle bang bang khong tulela nasaiwa tulelina ama sa penina staff selection commission exam center male heutu masate panlang na jiaka pencil paper mode OMRC ta exam laina Churachandpur le exam center na hi kha hwai pen kha aum jiakina staff selection te kha panlang lon ngai lo na online ong hin le om to atuna regional director ngachan jimik mo wai lem sakna to chinia ma to vokimu masai na aman le lemon sakpi au china system te computer system in te upgrade ina staff selection kha akipan pa theya huchilo na UGC net exam chi ai hoi maina NTA exam ka chi zodia NTA te na exam tam pia conduct wa JNU exam bang ai kele engineering exam bang net exam bang mo ai kele medical entrance exam bang ai kele icar exam chi khong tam pia conduct ko mo wai kha NTA te a hiya hi kha neuchik hak sajeka hilele lamka a yeutu te NTA director general achiwa wai kha IAS lama IAS te to batchmate senior IAS khat batchmate na hi khak zia kina mo ama hon panpi na zia kina igama dina NTA exam te akila luthei no na wailo na railway exam kha Tata Consultancy Services te na ala ko kipan hialak le hong en khe khinwa assessment ang bol khinwa hilele nikum December le tua January exam exam chu hilele lama candidate lo ahi kele tom do zia ka kha ama wadia boy sak mai china allotment student candidate allotment an pe kewa hoi zia kina hiai hunlem changa lai na setna jong te bangina railway bangle apply zel leng khoma le exam hongom theipa dia hi chi kha ka hon gen be yen la wai bana IBPS bank exam mo IBPS te na bank India bank teng exam conduct wa RBI bang NABARD bang ai kele commercial bank rural bank mo wai teng le a conduct vekwa wai bana to intelligence officer ACIO chi te mo wai te exam bang le IBPS te na conduct wa wai kha IBPS exam le tu na ongdu din a ki langa aziak chu lai khat ve hi ya i heu tu te panpi na to lai khat ve ki kha khina china a ki khak le TCS te to na ki thuza kun china hondong wa IBPS te na TCS te tu na ki thuza na ki bolela TCS te agel thoin chu bang ma om nai ke himale om dia hi chi kha to Tata Consultancy Services te na ahon gen ngamu ahia wain chu bank dena kagen SBI bang NABARD bang RBI bang wailo chu commercial bank to IBPS no common exam te mo le rural bank te bana dena again intelligence officer exam te khomba le hongom pa dia kilamen ai to sa ting lak banga exam ana pesa te mo banga nang mu dani na ya exam center na honu khap ri lo chingle phatwam hun to kin namu ya ahon thuzak ve khol ke wa hon thuzak desan le chu om khol ke hilele ilom te khen khat bangina anu amlo tele wa jingkal thawanga anne zwalin ki ha khia exam ang ki kwan net exam ki pass jama chi khanga mo chiam ni sim banga chi fel pal chena anu ma candidate tu tanina sang nga falina exam ta din ka ging ta
while ka chu lo ching accelerate te bangai ke le Asian coaching chi ale coaching center dang le successful student chi bon puang khia khia wai cha ei kyanga exam ajak chu ei kyanga tangzo lom le district dang center dang paper na hi wa ma wai ja ka ei kyang tang dan in koileng success chu hom dia ging ta kai no na sep na kha tu na ken le kana kon follow tho mo he sing tang khwa khong valu dai ke le hi cha khota ti khong ana sema nak ta ka ki jang nai na wa he mun tia ko ti tu na ba sem ko ma bang chi da na sem ko mo no hei kha na ki sep dek chang ina house ate bang ki thuzak ma sa ma in amau lem sak a khwa walut lemon sak piu le wai che ei pai pi dan adia kina CBO community based organization ni cha community based institution ni chi ha mo bang voki phut ma sa in chin hwai te pan pi na a hwai te to ki thwa na ki sem e chang na dia farmers club chi bang na me ve hwai te bang kha en voki phut in chin ki cha awa committee khadi vonai chiang amau to kichimat ta ka na ki sem mo ai ke le self help group chi bang om chi chu ki phut pin chin hwai te khong to ki sem ai ke le tua a hwai project kyam bang yami se pul le hwa de committee khat hong poi moi chianga hwai kha ki form ma sign chin hwai te to ta chal lo wai che ki thuza ka na ki sem mo hai chi bang a hi le apoi mo dan dung zu ya han supply nei te kya ki ngenin ei voki tai gi get he lo hi chianga garia thon to in hoi committee ten kha na en kai je lu chi bang mo uchi dana community village based institution khat ki pan masa hi he khano ba en khemasa na hi wai cha house a khen khati cha anagian hak deu bang bang yam hon nol hin deu hongom tho chileng na lam to na gen chet house a khen khat ngai dan tuam jek nei bang le na khat he ya hoi je kina na a ki sep mai na ai ke thunei te na lemon sak pi mau na apoi mo pen house ate kyanga athu be kina phone hiya mai ke le mi malai wa ho thei le la wa hoi na mo ichi khachi se put hoi sa ka hiu mo banga na ngai dan chia ama verbal be ka lem sak pi na vokila a hiya mo uchi lo wa chu vokilu lo house a ken khat bang na lemon sak pi kyo le chu kilu lo hi mai mo chi dan dewa na ki sem a hi hoi che de thei hwan khong de ni na non gen na project ko mo thei hwan bol na di the khong kha bang chi banga agam mun khong kha to house ate nai chan khel sa ku he bang chi dana pai dan he kha tu la ya igen gi ge land holding problem ichi sekwa pen kha igen bad dile hi ke ya ei thule hi ke ya hilele ya neu chik ka gen uchu ami commitment akinga ka sa mo thunei te le ngai to na hoi tak tak nei hi wa hoi kha ei ma mai le lu zo anga ya ei no ya da na koi lo wa nget ngut anga ya e chak nai na house te bang ina agama ma wa hi chianga vongen pet ma hi dewa hi lem non sak pi dia hi chi bang CDS se lo le organization to mina igama na sema wai bana sap to te bang le na semwa ni dangina house ate bang in lease agreement chi bang kha non judicial stem aswai kai dikha akigel pen boy pi lo a stem pe nai na le kha lem salo pa chi bang au mo wai kha to heu tu tuam le pol tom pan la na zia kina house a khen khat ba na thei siam ma wa khwa khat house pa bang in ka khomi teng hwan bol sak de teng hong pem lu tu dom le bol sak di hoi ta ka bol na khule lease agreement pe di ka hi chi bang han gen khata ki kyang ma hu chi dana oma hu chi lo lease agreement hi alai ki le khwa I khomi te gam piak di hi khwa na bol di wa hi I khwa nei tu hi di wa hi ma che a ki khwal diu chi kha ki hieng na chu na satak aum ta mo tu na se bang le ni dang kum nga paisa sang bang chunuam zoma mata hin ka thei sing tang khwa jin gi gen na hi na sing tang khwa kha nang mu da ni na banga bang ziak pen ta ka lam khong ai chakis kinon khia mo sing tang khwa tai san da na hi da ni tampi den chu
health education water supply road communication wai teng kha ki gen de mo i wai teng laka education zia khin ka thei azia chu school bel dia om lo chiang amo i mi pe mayo hi vewa healthy chi khong chu hin na to ki sai na chin bangyam nat na hi leng tha khata huai khuang om zota hi ke na le kidam gi ge tho hi veo chi mai ni dam lo na pin idam lo wala le chu la huai lo chu hi le huai kha ki sacrifice ngam i road transport communication le ki sacrifice ngam la hi le itate atateu career pen mo huai kha sacrifice common ki sacrifice ngam lo hi chu huai zia ka kha chana dina schoolom na deu te kha tang pia ki pem lo di in huai kho kim te kha huai khwa vo pem lo deu mo huai kha pol som bangon zo chang wa kha further study dia kha i ta te wa sol khyak kyolon pem pi chi bang hi deu mo masala ya i pem he hu na ziak te thu to mi le tu la ya om na ziak chu education ziak hin ka koi achana na book pi bang abita schoolom ziak le hi deu hin ka mo thalon bang le ong abita catholic tia om mo le jang phai bang le schoolom china shin zol bang le hi mo wailo mol nuam mi chi khong suang do chi khong china i schoolom na deu te chu mi om deu hin ka the hu chi lo te kha i option di ma om loi changa cha pem ma hi deu chi ke mu dan de la hi pen mo i ma ban kum nga nung khong i chi hem ma ban hun sao lo nungina hei i khwa tam zo te i banga patau hoi thin muna om hin na the le patau hoi om ei ve zalamina heu tu dang te to holim na le ka gen khang ya mo khwa khat 2016 akalu nau huai ko ho om laya ko ho laya kha insom ni walom ma tu bang achu in ni om de o chi bang le om ma hiya wa zia ka kha tu na zalamina lom te khat to le ka holim khawa covid om ke le tu kumbang ale insom bang om pem di ka hiu chi bang om ma kho kho khata I chi dan deu kha I ei gen wala hi ke even khwa khen khat hausa khen khat practice hoi kasak gen khe mo leng a kho te bang a pem som chiang wa kha wo ho in chin banga na pem som na zia ku on gen ve wa kon pan pi the nam le I kon pan pi ke dia pem lo ina mo I ne khom ni don khom ni cha hausa ma bang le timely decision la thei dia khwa aom pi na te chu atang pi na I apem ki dewa mo uchi lo hi wang lag le la I house na ama in charge dia akoi khat pen kha thupung na bol pen pom ai ke thupung na bol the na chiang ba le thune na piang na te ba le dan no mo I huchi lo I khen khat chu apoi na jek le om thokin ka the ya mo wa ja ka alarming ma chu hin ka ko ya bang te hile tu ai gen kha ilung si mai koi dibel ngai khe tu te na house ka gen cha ya pam je ka mata pan gui tero lampiang ngai to pa hi lo mo ai kele ya tai to in gel mual lam ai kele I bang ti pai mu ror khong ke lung si ma kilang pa hi lo mi mal ki chi na dan hi lo hausa tam pi pen ma to na set na tom zia ka kisu kha ka hi zia ko mo wai te kha khon generalize hi chi ne I kahon gen be hi dena ai na project te non gen hei legal aid clinic khamo he kha bang chi banga ai function a banga ana set tang pinon gen te jam legal aid clinic khamo I National Legal Services Authority ki chia hoite na scheme khata ne yu legal aid clinic mo hiya hoi kha Manipur State Legal Services Authority Manipur adina amawet kai mo hoi amaw no District Legal Services Authority om no na hi cha pai diu dewin District Legal Services te to ko ki thwa khoma Manipur Legal Services Authority te no ya ki setup mo hiya in atup chu mi ko hiam sarkar to ke saya bang hiam panpi ngai pan lag dan theilo omle ei hong approach diu ai ke any theile le envo approach sa mo guidance piak thei te guidance piak ka ai ke le polama thot khiak thei thot khiak ka chi chu mi kyang I
ivo kimu pi sak thei te mo cha guide pia ka hi awai dina coordinator akichia wai noi kha chu paralegal volunteer ivek mai mo adang teng teng kha wai te kha I ko toilai te se le lo sarkar na sem pensioner chi de khong le hi thei tho mo mi tuam to ma hi thei ve ka wai dina I lakha I dan to ki to kha ki to lo thu tuam hi le police kianga FIR file di dan thei lo chi bang ai ke alai gel di dan le thei lo chi khong mo oma hwai te khong kha nervous mo ku police station ki game nag le nervous chi bang kyo me ve hwai te khong I nang na ding na le na din mo na sian na le la hwai lo hi chin cha police station bang ho pi chi khong mo ai ke le bang hiam sto welfare scheme tuam tuam om hi ven I old age pension chi bang ai ke le widow pension chi khong mo welfare scheme tuam tuam te apply thei ke le I apply pi guidance pi khwaya dina court ka chi dia legal services ina sitting allowance mo ni khata volunteer ni atu jail di chi bang tu na khat on tu sakwa ni tha jangai na mo wai zia ka legal aid clinic noya assistance legal aid hongen himim kha sum kila low narkom to nana sep khop teu mo bang bang khongai dia narkom kha project lian pi ahia atup lengim kha hiai poorest of the poor te address di ama sa pen ahia by livelihood negle thousand na yeti uplift di chi ahia atup aliana white kia hilo na social infrastructure bang mo akise ma white cha den again kha community based institution self help group to pasal lamte dina natural resource management group akichia nam ji mo khwai bang akifoma hwegel kha narkom noya community based institution kine hiya hiai project hongbe kwane na hiai te self help group te kha I le nam ji te kha atuam to kina self help group federation china mo village bangza hiya ma tengom khom in nam ji te le nam ji association che gom khom ina mo china a exit plan waidan hiya I social infrastructure bana gan hoina livestock mo bang hi ke le farm horticulture bang agriculture bang aki sema hoizo chena non farm activity carpentry chi bang blacksmith chi khong mo chena aki pia atang pi na aphat tuam pi le oma aphat tuam pi lo le a oma atang pi chu phatuam thohin ka theya hilele farm sector hi chena phatuam ichi pen khabang chi define di chi le a hongoma azia kha ai chi apo se sojia ka phatuam chi di mo chi bang ma ai ka organization intervention khat pe pe lo ching ichi khabang chi define di chi asum pen kha account lo tin chen ama wala khia ki chelo ching chi di mo chi hong nei mo ai ke le bang chi gen dia den again bang hai chi ong po se so chelo ching chi di mo ai ke na tangon suan on chin na tangon zuak cheng lo ching lo chi di mo mo ai ke nga khoina di mu te na ngan khoyun chin angan zuak chelo ching chi di mo wai khoi ka la kha lo ching yai NGO sector lo ching chi define di dana haksa hilele chi te leng ken lo ching che kana define na din chu hia mu thei te hi lo ma ya mu thei te chu mangnon pa thei in chin lungsima honzil khia kwa wai kiman na hon nei chiang na ma wai chu alungsima kiman te chu panpi na munon ke le ama le ma wang ki sustain thei diun chin lo ching diu hi mai mo wai je ka mu thei thila lo chin na sa na mu thei lo thil lungsima waya intervention tuam te pan zil la yan nei un ke hi lam ka han na hi cha sem neng ke line dia hi chi ana ki mu khia thei na pe no kha hoi ma le ana su sep non na mo sol ngai no lo wa hoi pen khalo chin na hin ka ngai nei ve mo tua hei noya mimal bangza bang inan ham phat pi du le Churachandpur ading na block nga hin ka thea mo
block thak tuam te tu tuam le block lui te hi ka gen to district thak hongom zo nunga block thak hong piang te hi lo mo to a huai ma block te ki zangin chin huai adina block nga aki se manar kom project ka se mo ko le huai la ka hua som thum le giat hiya ka tang khaw mo huai la ka in simina sang le zani vel kha ka tang kha wa aina simina huai in za in chu atang vek ke na diwa bang hiam hilele 70% 80% bangin chu tang vek dion kaging bang hiam beng mo I a khoina mo khoina kel khoina mo ajek chu kum nga project hin chin heu tu te na e kum khata thum be bang fund release su mo fund khat ve on release chiang wa kha e wai chu hiai za che ta hi cha gen thei ke le mi so ma di bang khwa kha tang pai hunom som le ni ya di bang pai hunom go ka di bang wai teng kha in tam lo hi chianga in som nga in za chi khongai cha kum nga ong ki su job cha kha atam rồi tang vek duwa ging tap hial ma hi ai li hai SWMP chi khamo hi he kha bang bang lampang de wale he kha ADC te non pathia ku hi a ka thei khel ke 2018 hin ka theya sanitation ma hi solid waste management project ka chiwa mo hi to sanitation program hi a amau koi ma I fund ala ku hilon a local resource te mobilize amo ahon patwa hi amau kha hetedim ro jul deu a in kai wa department ina hunchilo kha third party kyanga ahon outsourcing on bolwa ngoi chu alung lut te china yo expression of interest kha hon samwa hui laina ko lekha na apply wa ya venga dimo he kha ADC te hi hoi ka sak chu sang pp gena sang pp gen ka chi chu anin te segregation bangai ke la waste te conversion pang hara zat thei de bangai ke hal mang tampi gen tu lai elam te na hi hoi le hoi ma hi le I huai tan itun na dia abuli pat ngai hi chianga mo ADC te na hon patu hi kipa huai kasa ya ko kana tel khak je ko kipa huai hi lo chin ko tel khalo hi leong le kipan hi mim ta mo kum thum kum li khong hi pan wa kha hon improve to diun chin den ai gen te kha hongom mai di ga ma hoi je ka ADC te pan lang na phatwai kasa ko venga kain kai khaw wa wai te kha kal khatina ni ve bangaria ki tai saka khat ve bang nin atam hunom khat ve bang ban chi dan de te kha hongom chianga gari ong tai thei lo hunom nin bang khat ve ong ki non do athunom mo garin le hon dai lo in gari lag be leng la suminon dai lo di chi dan de ame tom hi lo hi ai pen le cleanliness district cleanliness activity kana involve khang nau mo kipa huai saina ka operational area te kha kongtai khak lo hunu omle le gari sia hiam bang hiam khong hidin anon nangai siam ko muli hon ngen pan ka hi he community resource center chi kha he bang si bang pai pi he kha sang ni le som le gukina ki pan hia mo thalon khuwa huai lai tu line cho improve lo ta huai lai kha electric gui chu tung ta wag le wag zel mit zel ami thun kha tamlo ma tu lai banga chu hoi lo tel mo huai lai mitin hak leng electric omlo chi thei phial huai bana nu le pate la siam na lama na sang pen khol lo un par fms now ta te kha na gai thei khol lo mo wai zia ka kha thalon convention school a heu tu te to kilem na swai te kai na ni tak chianga night class chi guidance mo teacher khat kalak sakwa sang li loina he kha ni tak da kal thu bak tat sal lo la sim gi geu mo hi lo ching le ka sa zia kha a result kha alut nung uto alut ma wan te ka cha subject nga fail te bang
subject ni a fail ta ka hi chaki pang ma gen zo ma hi chu ai ke le a pass zo deu te bang le ama ku kha hong sang zo ma hoi je ka he kha I lo ching le hoi ka sa a I night study center chi dan de wa hi mo ye he kha hoi a I to siam sin pol pia I heu tu te na le ye pen kha a replicate tu hin ka the kel ke le lung thul khwa le khat ve na pan tawa wai kha I kana follow chet ke abang tan tum ta diama I hoi ma ken chu ka sa I sum tom chik sen na aziak building volam ngai lo mo infrastructure ngai lo wa input support tom chik nita ka teacher na gai tina I kipa man token mani mo kia senga na thu pi tak se phe na zekina ko se le hello mi mal hi na pol neu hi le I khwatom banga intervention von ei thelang hoi dekin ta ka hi he ve mo thi huan la den na I gen che wa thi huan kui khwa khonga na bolo le khwa som le khata hi mo ye kha lei jang phai khwa ki pan ni na bu pi tan a line da kon gen hi ya wa ya eni si road ta hong pai phea I phai tong tan mo wai tan ki se ma khwa som le khata hi ya ya huan thei huan ki chia a project minina huaya I vok khoina unit som li ka koiwa huana dina unit zale som gu ka koiwa aveka beneficiaries zani ma aki koi a I huaya dingina huan zula suan dina zong ta bang akipia aki suan saka huai lo se khum tu laina ela ka leong tung panta I Valencia ki chi te mo I aizola pan kila lu ta hi a Thailand to ni na I huai ti kha mi khata dina no som thum ki pia I ano man le tam ma hi a huai ti ki pia na theibu fai le no som gu ngo huai ti I dei thu sa min chu munong khata om khom di dei thu sa ma hi a mo ile sik dai bang ki sakvek tuilong bang I tuyom namun tia ki pia tuyom lo namun tia ni farm po ni chi zalkun khong le achiwa I tuipuan leito kwa kin tuipuana phain ho tui vung mo ile le hwai kha I khokhal sung so da hi zakina a hondai sor khol ke ya tuyom na tia tuye ki zo luta tu chi lo na tia tuipuan tia kha tui ki story na ki pia theibu fai hi le I a hin khwa mak ma ka sa si I sak chela hing ate teng be aka teng be akung hing giu chi dan kho om hoi bana a hoi namun omin chin a hoi lo namun om mun khat huan sung khat bang ala hiya ya pen hoi in chin khang khe zo ma lo chi le om ye theibu fai hin khwa hi thei hak sapi ka sak khat hi ya ile na ka gen se khum Valencia mo wai kha ano ma le phur hoi ma khada hi ya e la ka dina pasang arsang abangena singa ta lo ching takina na hi khinta tu na le mual phenga I ko ki pat ma no ni ana suan khata ma wana tu kumina kumli na pum som guk vela ka saka mo I hoi ma igam to ki to khin ka theya I vok lampang kha ni kuma ki sem khi pana hi zakina vok hileng inon phazel hoi cha vok nong tom zel wai cha akinak sa khat ka tua ko hoi zakina vok hi ka dei ban klo ching zo ke wai ma le ka vok no piak ting lakwa mi khata di li hi ya mo mi som li adia chen na za le som guk vela hi ya hoi la ka chu 75% bang chu adam dia adang 25% vel bang chu ya anan na hileng zia kya panga amun ki khek zia kya sin chin wa hi tutan kalung simon kam khata hi mo a thei zo te ki dong zel la I phatuam hun le om phatuam lo hun le om mo e khan gen be lai leng ana pan bai chini I ko vok no ka zon piu le oma amau le mau ko kamu achi chiang na asum pen ki piain cha amau na lang mai mo wai te bang ana pan hoi khaton gen le zolina eni kon gen di
khát in kha ni kum February vela ana ki sapai na pan pa chile ni kum December Christmas le kum thak kum loi vela program ina ama zo ku je khilo vo lak sakun chin sum sing sagi bang muzoda na hi amo hoi ba na tuna anodi alanon deka khatpa hi le activa ka lei zo chinon sial je iwe hoi jadan de mo oma to kha kum nga project dia hi kum ni na ki zo deka kum thum kha hand holding support to icha ki thwa pi lai di ka hiu chile khan ge na hi hoi teng ba na khat kon gen zo lai dia a hai chi no mana tam zia kina hi to ke sai kha bading akichia hoi te kha ei gama lei sana mo tua anga panta tua gena ka gen thalon bangalen ni kuma pum thum ga mo lo ta wa hi tu kumina hata ka ga din ka gyung ta ka chi chu tu na kvk te to ka ki thuza kwa hiai kha lei lo na lei ki practice dia hi en anawi bol dia hi chi ta mo yai anoi lam thei chi dam lam adina a hoi ma ya ka thei se tang chi bang thei chi dam ma le thei hoi hi chu mok si jok lo mo wai to a pe o hin ka the hoi kha a sek pen tot sek tang en pe dan ki jil leng kha chia le ngai non lo le ki sustain thei di mo wa kha lung si mam jek na kvk te to ka ki thuza kwa bang chi hun vela yai budding ichi te mo ai ke grafting ichi te kha bang chi hun vela hi hoya chi te kha ki thuza kina tu kum sung bang na ki sem khele chi kha ka lung sim kha tu chu hi ve lo ching ma na hi chi kha ki thei maya ki pa hoya hoilo ina hi CDS financial inclusion le digital india kha bang chi banga na pai pi da nu ko internal project khat hi amo ko ma to ki sai kha le khol lo khat hi bank te na an bank block a chiu amo chana na samulam lan chi hi heng le pi chi hi thalon chu bank block ita jang SBI thalon amo la mol nuam bang mol nuam subdivision mo mol nuam TD block ai ke suang do chi te khong an bank block hi wai chu hoi dan de an bank block ilaka an bank area mo sum him lak na di om lo oma hoi te kha tuna financial inclusion ka chiu kha government le financial inclusion na chiwa hoi government na tup deu chu meeting teng ina in khatin kha bank account khat be ka nei di ai ke meeting ina kum som le get tung lam anei vek diu chi a hi hoi bana bank a access thei diu chi a hi ma hoi kha alo ching ma hin ka the government kha hilele then again an bank block ai ten chiang a kha account nei leng le access thei to lo wa hi chiang a hoi adina tuna financial inclusion project danina ko sum la khyak thei na khwa bangza hi te jok sagi ya gokhya ka hong wa mo kon sim jen di khat ni thum li nga mungu ke ve hi mungu ka hong wa hwai chu tua spice money te a hi mo a device ka ama service provider hwai kha tuna ATM bangina sum ala khe thei tawa ko adina mi gu kho gu kai le chu mi gu facilitator de ka tel kyawa hwai kha amau door bol te banga hi de wa mo tang pi na azia ka ko man sum peloi changa amau sum apia ko ngai mo hwai ja sum khoi de te hi ngai ja kina door bol de te bang ka jangwa hwai kha job card chi bang mo alu chiang ina ai ke le PM Kisan chi bang alu cha kha lam kaung ta ngai no lo en chin hwai khuwa gu ka nei teu a kha cha mau ATM kha vola ke ge mayu ATM bang nei ke le abeng account to adar killing na le kha biometric adar kha cha vaneng un chin sang khata deu le sang khat la kheu sang de deu le sang ni uchidana aki hiya hiai kha khotam pia a kilo chin bana lo chin na ma dia khia ka thei chu mol no bang khat ka koi wa mo mol no khwa kia hi lo na to tuima new kang ka pi chi ma ta
wai bang ai ke le kang kap tak tak pen bang thuang tam te bang le mo hoi kha avo zang zelu chi ka za mo lo ching mama in ka theya ye kha ni hun thoving masa a khodang ale I extend ki som le ablo chin pi ule phatuam pi wa e pen kha financial inclusion a hi amo digital india chi chana e chang nai na pan card application bang ho chikina ai kele bang bang hiam I Aadhaar card correction chi te bang mo amau to ei vazin kha khun hiam ai kele pan card bang kha amau kya form ki ko in chin apply uti khan fill up sakun chin ei kan khak sung mayun ya back end support hen na ki pia mo chi bang hiya ille to boy hoi kha chu Aadhaar to ki saina sarkar na paida na khe ka I static IP apoi mo ta mun khen khata chi chianga masala chu internet kha piu nak le kha Aadhaar card correction na di software chi application kha ki khoi thei chu to kha static IP chi un chin wai to achana di na BSNL ti abang ken la kai chu BSNL ten kha static IP on pe diu ngen di han piau ma wai pen kha other service provider te ke pi nga wai ka BSNL chau to a software pai ta chi dan de omin chin wai ja ka to sing tang lama de nai gen I wazin kha khuna correction bol di chi bang kha ki fail sim mo hilele khen khata chu static IP ngai nai lo ma wai ja kina hoi te to khan fei bang hona ki som thei dia ma chi dan khong ai mabana labang chibang apai to zelai kile I natu project hei sep so to zel som lai ka hiu chi khong project thak khen khat khong natu pom ya hi ka chi dia the di kha pola ma koma ki thua pi na project ka hi kya ko internal project ka pat so mu ni le thuma oma ni le thum kon chi chi dia ama sa pe ni na credit society mo CDS thrift and credit cooperative society chi kha ka pat so mu ni kum September fe la hidio registration ka zo tawa hilele pan khe zo nai chalo hi ai chu banga tu pi chile to de nai gen nerkom project bang kha ka kalu tunguna ka sepi te teng to khatingina zanga bang sangkhat bang monthly saving kanei vekwa mo hoi sum te khai cha mai sana a credit society na ki invest hen la hoi hile gap feeling ade phatu am dia hi chi gintang na to asum le tampi hi ton lo lakhat lakni chi kan le hi kinei hi lo mo hoi in chu to a process ki involve jegle le lai pe khat pe ma a process bolin hoi chu mi promising le mi ginom bana aman ama ona ana panin hi le hi zo ma lo gap feeling work hoi vok khoi lo ma amun nei ai ki ma kyang ale singbong khong mo suang tum bang ma lep khom diom hi le vok no won le dek che to ni kum ta na khal sang nga manin chin to sang gu ka zuak polium ta ai zol bang a sang sagi man ta tam do hi chu hoi kha ne chik pen ma hiai za lon hiai za hi di chi hi tuan lo sang a poimo te sang sagi poimo te sang sagi ma cha gap feeling pain mai na ki hi le kilo ching dia hi chi kha ka gin tak da no khata ma kalom te to hoi ja ka hiai kha patpa som ta tu kha February bang na kapan zo duwa ma hoi le chu de dai gen banga ti samtan samet na panut hi le van di le zo ma lo chi bang om bele sing khat bang hi le ai ke le puan khui ki panut puan khui le hi ai ke a design na di hall sing khat le sang man le zo ma lo mo hak sa jia ka le zo ma lo chi chu hoya aniam pen te hi ka gen e la ka le i khosak na la ma mo la ne chik nei le ama de phatuam di ne le ta zon na de phatuam di hoi gap feeling pen mo to ka credit society na tu pahia ken sum singa lon ka de la khalon ka de chi te hi mo lo gap feeling ai dia interest tom chikina ma hoi ka pat so mu khata hi a hoi lo to exam center den ni gen kha
huai dia phatuam de kagin ta ko khat ka hon pat somu oma huai chu CDS educare ma education to career gom home CDS educare kachia e kachiwa huai chu bangai chi le to sepna kha atang pe elam te thei kha staff selection commission le beng exam hi chu huai lo UGC exam mo adang kha a khoi ki to hilele itwai lai te na lai siam tak tak te na I ana apply kha hileu achin na diu le hi mai thei apply kha lo chi tampiom etchang na dia sebi exam chi bang mo hiai post tampi le hi khollo post zale som nga chani ai ke som sagi som ge chi lak kha hoi te kha I kisu pur khaleng apply om din chin ching le om di hi chi ging taw nga hoi bana to in India army bang kha ka thei khel ke le tu lai na online nge na hi ta mo to singta lamizin cha army ki lak som chin tai tai pol bang om hi le apply didan online na apply didan thei tuan khol lo chi bang om mo hoi te khong kha to amau hi chi dan du isep na zong I toy lai te kha I amau basic information le scan passport le signature te kha en data kep di mo hoi kha a ki hon chianga kha WhatsApp group I create pi hiai ke bulk message kha kia ya hiai ki honga hi apply thei mau kha hon na apply sakko chi te kha namun adia ka ana apply mun ten chu le akimuanga mobile phone kho le apply thei hi le graduate phet hai ke polsom le ni zo phet te bang nervous lo hi chu wai te khong kha cha apply sak dina a kianga information om vek le I chia apply long tam din chin dina ka gen railway bangong ki hon chia railway class 10 level class 12 level mo ki hong ei na apply u tu le chimog ding apply so leng kha aching ki om mai thei mo railway kon gen lai lai na neu chi khon gen be leng I ilaka railway kha I mun khen kha de ki discourage na sim sima oma ajek chu railway kha loss making a hi zeka I government in bangon chi diwa pon privatize diwa banga chi kha ki gen khol thei lawa hi chi kha hon paisa ki gen kha jek jeka oma I he kha ken le ka gen thei ki hi le ka gen thei om sun chu sarkar la hin chin ana ching kha te na na chu chia privatize hi tak jeka cha pai chi hialom di ilo chin banga honorable exit chinima khat bek pe te diwa ging tai nga wa jeka I railway bang le apply le post ma tam thei le 2 December exam pen ka thei khel ke le Manipur le hiya Manipur sungpum pia railway exam kha mi sa thum hiam le la hi chu Churachandpur bang zai tang de mo wa ja ka railway exam bang pi bol ina da to ka gen teng kha mi la ka awareness create ina mo hi ayo ma hi china hile miong ki that ho sak dun chin apply so leng apply tam de chu ching kha le ki om de ging ta chi dan ke chu hoi bana I khala khat pi hi chi khat om lai hin ka the ya lungsima om hi che sep hiak zo di chu hi lo ma la bang chi sep hiak di chi ken la ka thei lo khata oma I lungsima om ama chu elam kha adia kina siam sin na lama niam kyak ichia mo hon khatina career awareness ha bol dia hi achiwa ken chu ngai ka sa khol ke ya azia kha internet ti la ka ta in chin polsom ka zo chena bang ka hi dia chi google te dong leng kha wa man za phel kha nil theita polsom le ni ka zo chena bang ka dong dia bang ka hi dia chi google dong no leng nil thei mai chu ta mo hoja hoi sanga kha I ke lung lut khat mi malina ki hi zo hiya pol minina ki hi zo hiya ki hi zo ke ya chile ka thelo chu confinement study center then again community resource center concept maina mo lam ka hi lo di book pi hiya thalo nia kai lam ya thei khang khat piu piu mo mun thoveng le internet om na mun ajak chu current affairs ko nga sim jelu ngai hi cha hoi kha toy lai te le kha siam te kha I som ni bang kum thum sung chilai jang kha thum sung kha guk sung kum khat sung kum ni sung mobile khoi lo ina
ut ka hi chi hoi guts nei te khum khom leng I kilo ching de ging ta tin tening amo hoi kha I computer khal le ni khong chu internet a khoi na diu piak tho diu chi lo mobile khong kha khoi lo diu ai ke le la weekend khong a khoi ai le su to mo ajiak lam ka la isim chiang a kha I ho na dia kilom itel na dia kilom I hi dia kilom ana tama vele I inveng te bang chi mo mi chin kharon to khu chio azan avozan hak in jingkala vokithwa pi non suna han kwan non ni tak leng hom non chi chiang hwaiti gen sia hi lowing amo sep na zong ta tak tia de zan thum bang che US to che khatam pi US kha hi chu hoi kha I huchi te apan koi hiak zek phota sep na zon sung beng ma uchi na khum khom leng a ching zo lo yom tel dia hi chi kha muangam ka hi a hilele he kha sum le ki involved de hun le tha le ki involved de lungsima dang chu I hi walak le kwa ma outside support hi lo na te self support hi hen la a seed money diu en pan pi na hoi chu tu lai bang vok den voki gen kha vok bang kha aman tama vele I alian jek bang chu sing ni le sanga sing thum hen khat bang na ya ko veng hi lo silo am veng ma wa te bang khatin kha vok sing a wala zuak the chu hoi da na ni khata da kal thum khong kha avokan bol na di hun sungu le banghiam avokan la khom na di hun sungu pezelina china amau le amau self support ma nu le pa khosang na ki chup tak le kholo hil le guts nei te kha kian khela chi bang chu ut hoi sa ka hi yu wailo na nang kha siam sin pol pi chi bang kha na lung lu nain ka thea I wana siam sin na bang lengai poi mo nai chi khatwa non gen te le achiang maya tu ma yai siam sin pol pi election to kisaya nomination president dia nomination file nei poi mo le yai kha bang chana na thu swa khong bang le kana mukha bang chidana lung kim hoi kholo ya thu swa hi lo in chin mo thu ku pa hi chi kha I confused lo din hoi ka sa khan na mo thu kup thu swa ai cha chu thu se de ki banga mo thu kup heu tu standing chairman ke thu kupin a copy kha mun thuma ki pia mo ala ya le atuanga chi che hoi kha wa pe nang pot khia chi ka thei ke a hilele hong mi pi khei na hong kha chi man he mo thu kup hi a hoi kha constitution hong kha loopholes abol te le mi hing ma hi chang wa kha film khur lo ki lo na fam kim zo lo ma kasa hwai te kha hwai te pan sana scrutiny on board chang wa kha ka candidate som na pen khana phai swal zo lo rin ka thea mo ale lama ke thu le ke thu khen de bang hi le chu nang candidate chi china paisuak lo din hi nang le hi chi china paisuak lo din hi bang teng hi le ipol pi mi ni chaupen ma hong kilang nei changuna ko ama ki gen se tuan lo na ama aching ke zo ama hu chi zo chi tiam lo na paisuak mai wat chi khong thei on chi mai do le ging ta sim kai a chi mai ni hi le i heu tu ten kha ipol pi hoi zong na le chidam zong na di na ma ba na vai hom dan ki chup zo se mum na di le hi din ka ging ta hi china vai on hom wa siale ka sa khol ke ya mo i le hi chi dan de on to kha sek ma ka hi chi kan gen de nei ai le to nang scrutiny a hon pai hiang nau chi han koi hian nau na chit zo lo na te kha mo he kha ma ba na le hi chi bang om to thei dilem amale waidan ma na pai pi dia madan thak ki bol dia bang chi dan nei dia adan thak constitution kha ka thei ki ke le november som de thum he december som de thum chilak vela constitution thak kha ki jang pan hin ka thei mo pu ong wai mai na ke le general headquarter an om kha jek ka hiya wai hun la ya membership fi bang candidate thak candidate tu te kha a hun khong a kha ki kat sang mai mo
ana pe khalom le le hi hoi le dan thak ki zangai chena hoi kha I adan ina bang tenga gen chi zo gen leng kha a hoi pe nai ke de gen ke de hi le dan thak ki zanga ki pe thei non lo a hun ta ka ki pe khalo a hi che khai chi ki hi mai mo I tham mai mo I wailoi na tu malama social media khonga MDC intending candidate list kha hong ki koi te lak bangale candidate tidan de khona min khong kana mukha he kha atak tak ma diam he kha hi chi dan a hi dina tungai gen teng ngo kha ke han na hi lawin chin ke kal suan khang na le inam heu tu te pan pi na zia ka le hetan kal ki suan thei mo Delhi a heu tu te bang Guwahati a bang Shillong a Imphal mo mi teng ki thua pi na zia ka CDS in hetan kal ki suan thei hi huaya experience ti pan mo le ministry bang hi ke agency tuam ai ke le Imphal khong tan le ai ke le million khati mu dek na appointment nge na tan le mo tua NGO ichi hi CDS lim pen mu sim na aneu do chi hi lo na alim lian zo bang I kinei hi le chu grassroots ai na sep na din na mo I aphatuam so de o chi bang chu ngai to na kanei khatham ma mo wai le thu gu khilo na mi ke ka gen khatham ma mo wai khong na pai so ni na I ong tuang kha le a hi khathe ya mo wai chu I ko ma ka mo sakia wai phoi ja ka candidate som ka hi candidate som lo ka hi chi le gen lo a hun le tung dek nai lo hi chang mo a hunong tung hen la hoi chiang ina in kwan te bang ai ke dei sak tu tom te khong ban bang ngai dan ne wa toy na sep na ai ke le hia ka sep pi te teng bang na bang ngai dan ne wa chi bang mo ki kum khom ina hia ya asang zo lam chini lam ka khosung a te chu min le I pol CDS pen kha thei sam taw hin ka theya hoi ja kina office tuam bang I wa ho chana anuam tuam mo hi le lam ga hosung ban min thei lo hi chianga kha mi kya appointment nge na mai bang le hong hak sa chyo gen sa na pathian ni na adi bang achia chi pen kha mo lung sima koi ka koi gi ge khat hi ya kha voki thal golot lo na pathian pi dan mo ina ki pai le chi dan hen ka koi mai ki pa hoi ma mai tu ni he ya heu tu pa lian za mung ton sing atam zoi na mung ton sing chele theu CDS president to holim na heten hun sak dinga amount gen bang na igam sunga all mo hwai thil tam tak o ma hi dan te hoi chakina chiang takina hon gen khia ki pa hwaya tunia I holim nau heting na I hun sak di hen tu te ting na bekun om nuam